nkebyo konka nimusimira kimwe President Yoweri Museveni hamwe na NRM kandi muri ekyo bakaturetera manifesto ningashi engenderwaho eyitwa abebembezi eyitushemo kuba nitugenderaho twanituhereza abantu so okujo kwebembera abanyakashari kikatandikira omugombore yanje yarubaye abo kuba nkatandika nka district red councillor nakora bingi nakorera abantu ebintu babikunda nabo banshaba ngo ngende nyebembere kashari kandi nanyete naba mumbi nicereza kandi niho nahikaho ndiyo mukaruru kandi akaruru kanje kariyo nikatamburaje tukine shonga na nkanta kakozire bingi muri ekyo abo kuba nkanta kamanyire ekiri ha ground niki nkanta kamanyire abantu nibakunda ki abantu nibenda ki abantu nicyo kibakubura so ekyo nakozire natekateka munonga kubanza nayeta ba chairman LC1s chairman LC2s abo nabemiruka hamwe na chairman LC3 hamwe na 5 bona na councillors bona nabeta twashitama muka yanje nakitwara nka workshop twashitama twakora ikiganiro in fact likabanka ishazi nababuza ebikubani biteganisa abantu babo abo bakwebembera kubangambire nabiteka plan na planninga ebintu kuturabikore kugira ngo abantu babeje so bachairman nabo nimbakunda nimbahe kitinisa abo kuba nibo bampire direction ahishe mu kutandikira ebinakozire of course nkani ngendera ahangenderwaho ya President Yoweri Museveni na NRM ejo hina abagambira ngo ni manifesto President Yoweri Museveni pirazi eziyatireho ningashi ngenderwaho ningashi emyomyo ezo kugenderaho ecyo kubanza akabanza yareto busingi peace and stability twatuye no businge amazima noshanga bamwe nibagira ngo bishop businge nibaburya konka abona batakumanya burungi bwa NRM na no burungi bwa President Yoweri Museveni wowe no businge nokora buri kimwe so kuna istamere na ba chairman nabo bangambire bitishimuka nitukorera abantu narangu haruhe kiratu zibire kubikora twatuye no businge then kutukusogaruka manifesto pira emwe enunju munonga ekerye yentunguka ningashi development entunguka President Museveni niyo ari kurwana nayo kwena ngo buri omwe na rugo mboro atunguke agire buri kimwe cyone kiyakubasa kuba nayenda ngo kimwe cyo so entunguke ejo noreba akija habamo ebibyo kureba ngo enguto zakorwa amashomero gako gayombekwa na namarwariro gayombekwa hatebe byaheza kuba hebyo bintu bishaka nibyo nizo basic sezo zentunguka y'abantu bitu bakashari yabikora hati nanywe nka kansara red kansara warubaya nanye nagendera haryebyo kwenda ngukorera abantu nkatandikana na echamizi kuronda mizi kugira ngo abantu babeje abo kuba na wareta entunguka kagire tukagitaha abantu biniro abantu bine cyo kunywa abantu nibarwara munonga endware zikureto mizi nurangu taru chamane cyo kuba wakora so amizi nagezaho nagareta nagezaho nakora natimbe bidamu abo kwa kanda kamanyire ikira kurate hwa narabo mbidamu nashanga byona bikijuru mondo so ikinakozire naronde motoka bija byafukura damu zezo hariho nke yacu bushera omuri bunenero hariho kiho kigoshora izo nayo zyo kukosa izarungana na bunenero still then
nakakaza naikondo amizi gija zabiri zafirira amizi batunga. Then kunaza by'amashomero, amashomero nago nagakwatira ari amashomero ago kubanura ngo nigetenga amizi konka tubine tanka kandi hiba kwihamizi ni hari abana bitu mbenda kunywa amizi, abashomesa mbenda kunywa amizi, amizi nukireba ngo magara. So nagezaho narangu nafuna zatanga nazihereza amashomero rimwe kaguhanzya irindi cyamatambare hamwe nagandi bona gakina nibahereza kwena ngo ishomero rutunguke. Then naheza nazadiye nguto aronka mishenyi ryo mu bizwera tomata mukanso na yeke kubi nakina narande mumotoka nango mweka byevugeranyo kwate kimotoka nsharo ruguto bahereza maramu batamu bizamu ngora ubwo buto bukuzo marwaro kamakonje ubuguto bukuzo mu mashomero obutindo ubwabire bucwekere naguraza za carvats nazitamu hariho ngo rutindo rwa in fact tirubayo kuna yeze na kurusinga naza kashare norani ba neighbor mirongo komuruka abuko ko hariyo business zanje ko nini ngora yeso ibuko bani batiganisa na nyini bani bitiganisa nabakorera ubutindo akakuze gwanjira akakuza nyamirima nakora akihamba gatano nabaterayo maramu nagumiza munaka gonji nayo nabakorera kentureje nabahereza maramu of course mzee Museveni agezeho yatombekera health centers nambwene yarubindi nayo hatera hacokwa kandi iri under construction abakobita UPDF amahe muranguze Museveni kwena mutunguje bindi health person. I'm a professional do health ngashoma public health master's degree, so ibyo ni mcenga je muno akuba niho natantiri amarwara gunabenizamu shanga nigaburabura munke bintu byo kozesa imifarasi najireta nateka kumarwara ngakashare kagonji rubindi amwe nahandi nateka imifarasi. Then abacyara bo kuba nibaza kuzara mu marwara rago ushanga ngutubine mama kit never kit kuko kujihurira iriyo muzire harimo byo kukozesa yana za kuzara harimo kuko kujihurira mama kit harimo ibintu binje cyo kuzariraho cyo kukozesa umwana yaza kuzara. Then mbaleteraho na sabuni mbateraho na mabafu buko nabiramo za pakoreta zo kweka mizi ibyo ngambite ko marwara iba kubishanga bani baza kuzara. Then nakumizamo nikorane bindi kugera uko abantu bagenda jobs emrumo y'abantu kiramnunge mnyeto kandi echecho nchikozireho munonga ubona bire nyibahiriza ente enumi breeding bulls enumi zo mulembe jangu burugombora ibase kutunga ente entezo ngaziha heru indubo ngaziha heru hariho hariya South Africa hariya Netherlands hariya Switzerland hariho ya Germany. So ezente nurangu kuzikubazazize ente z'abantu abanyambara ninga abanyakashari ibija kuba bine ente nunji kandi zikubahereza amateminji kandi of course wowe ina amateminji zo ne sente nugaguza no ya musente ejo nentasa yeka nubasa kushomesa abana nubasa kukura niseka ya amadaga ni marunja abana bani baganywa tibakurwara bani banywa amate ni bakuraje
so nokireba ngu ente z'abahire tizo kugira ngo nizibasa kuhindura ente zonka konka nizihindura n'ahantu yabo hamwe n'amagara g'abana babo. Then nagiraho no promotinga government programs naninyeta abantu kuja kushomera training bija bashoma ukulisa no kuhinga bani balisa nibahinga ibintu byabo nibabiri improved abakuru babashomera katandikana na chairman rero si wanza bunabire naje sire haba ahaha na bebembeza abandi bija bashoma kulisa bashoma kuhinga so PDM yaba sente zabo za government ziba kuba nibatunga nore yangu nibandi bazikozesa je abo kumanya ngu ekiba kuza kuhinga ekibaraze gukora kukozesa sente ezo nkija kubarugiramu amagoba abo kandi babashomera babire training. Then also abantu abakuba nibija kushomera cyo munonga nibarwo mu institution za agriculture nka Rwendanga Farm Institute, then hariho Wampara Farm Institute, hariho Ibanda, when there are many institutions ezikuba nizi training abana ningasha abantu omubyo kulisa no kuhinga bona nibija haba kozesa that opportunity kuba trained. Yes, then nija natekaho na groups z'abantu ezo kuterera n'esente kushitamira n'ebigombe bakarunda na sente bazipulinge bazihereza omuntu agenda atungura ekaye. Ekyo kureberaho nk'ekigombe kya Team Loida gamba nokora sako ya Rubaya ati erimu abantu bakikanka 700 bona bari kurundana sente bazituma banka ubwire bwo kubasku fees kubukika bazayo bazihayo bagenda bashashura fees so icyo kibegeza ukusavinga. Icyo President Museveni ari kuba nagamba ngo tutakakorera amabondo gonka kukorera kida ukego kusavinga then kikakuletera watu waremesa abana kushoma abo kugira ngo toyine school fees izo kubashashura. Then kunkuza kindi ndeba ngo nkayamba amashomero mingi kagakwatiraho uyihereho bya fundraising uyihereho byo kubaha amabare byo kugira ki abazire abakushomesa mu mashomero ago nkija nabahereze empunu ari shomero nga primary school kabahereza empunu nazihereza abazire mugende muzitunge muhe mu school fees aza cyabakora abakora na hati nitunga reports mu rubo nibangira ngo esente empunezo ziba ya mbere munonga so ezi programs za government za PDM ezo emyoga ruranganye nyine chango ekindi zamunaza bira endijo ningashe nyomyo endijo kurugera manifesto kwikugamba President Museveni na encouraging munonga abantu itwa bebembezi kira munonga itwe creating jobs ningashe kuhanga ebintu ebyakubasa kuba nibiretera abana bitu emirumo na nabantu bakuru. Icyo kureberaho uwe akarita industrialization abantu bariyo nibakora factories nibatunga emirimo nibatunga sente ati nyowenka Loida ntireho factory ya yogurt ya Liti yogurt ne yandi kandi okunagitireho kagitaho kwena ngo of course creating emirimo y'abantu abo kuba nyine y'abantu bingi bakorayo mu factory ejo harimo abantu bingi munonga abo kubati nababara konkade ya more than 50 abakora umunda ya factory then wataba kugura yogurt bakagenda bakagiguza
ibyo nayo n'emirimo ahubwo kwiyakubireta ari ubutaka rugira umuka kuza gukora ki gukora eduka then omuri eki kya factory egyo ningura n'amatega abantu amatega abataka abanyetoolire nora factory egyo nkagiteeka omu famu iri omunda ya famu so abanyetoolire boona akasente kamate nora inobukakuza hansi munonga konka nywe nkasetinga price nagira nti egi price neyo mulisa nawe aganyirwemu so amata gundi bagandetera factory nga processinga nyamu yogati abakukora n'abantu tinye nkubyekorera egyo n'emirimo then n'abakugura yogati of course nabo nibaganyirwamu ahabwokuba nabo nibanywa yogati improvinga amagara gabo then ekindi nagiraho na factory y'emigati nayo eriho nekora netambura abakugikoramu n'abaana b'abantu nangwa n'abantu bakuru nabo nibagikoramu nyine abo kuvuga motoka zayo nyine kugura ebintu bikugikora amahuri for example nk'amahuri nyine abakazi bakusapurayinga amahuri omu rubaya kushanga nke wiki emwe nandetera trays nka 10 z'amahuri not a week nka 2 days 10 zona amahuri kushanga ubona bagatwara bagakozesa imigati bagitwara baretaga mwenu it has helped many people kubaha emirimo na no kubaletera entasa yabo eyo mumaka then nyineho then kunkuzari kashari farm resort ejeju resort ejeiturumwa abakozi bingi munonga bingi batakubarwa abo kwari haba kuturaho abakozi abo kuja kato mu biro bikuru ushanga nibijani bakora part time bakora bagenda bagaruka so norangu nkozire chamani kureba ngo nakuriyetingira abantu emirimo then kunkuza acha Jerovi mixed farm je farm eji ibi byona in fact ibi byona binagamba nka resort factory byona bikatandikira mu Jerovi mixed farm niyo yabizire n'abakozi bingi nyine abakami nyine n'abakucunga amate amashita nyine abokushara ebinyasi byente nyine abokuhinga nyine abentoke abantu bingi baganyirwemu omu farm egi Jerovi mixed farm emirimo ngihereza abantu then pira endijo inakubasa kugira ngo nike yamuhera omuryebi ni service delivery nayo ninyomyo yitimo kuba tugenderaho kandi ebyomu ebimwe ebinagambaho ebiri omu manifesto ya NRM hamwe na President Yoweri Museveni service delivery obunobuhereza obutuhereza abantu kugira munonga itwabebembezi ekyechi niki improving quality hamwe na accessibility ya services to people. For example, healthcare important munonga President Museveni atira hamani na nabahire cyo kureberaho ekirwariro rya Rubindi Health Center 3 atarikozere Health Center 4 kandi atwereza n'abasirikare be kubani bo bariyombeka so ejo ni service delivery yamani iri kutwereka ngo amagara gitu tigarije kuza omukizi bucyona then habaho icyo kutuhereza mizi clean ngacha mizi go amayonjo agakumyobwa abantu bitu bambara nakashari hamwe na nebyo bwegese hati nyewe karoida kunkuzari yebyo ebyamagara ebyamizi hamwe nebyo bwegese kozire mu cyango abo kuba amarwaraga n'abagamire mukabahereze mufarasi
amarwaraga hariho imbere zizatanga mizi amarwaraga hariho ino binjira mizi agari clean for example ngarubaya nkegombora ngarubinga mizi ga billion 16 no kurengamu kandi bariyo ni bagombeka already bayombekere offices rubaya in fact kitumere negombora yitu yale bakajya kuba headquarters zone nizinyira batero council hall batero offices batero na VIP toilets timbero umwami rwanya mushanda agakabiri national agatarga production nagwa gindi chairman bakatimba amizo bagapama twashanganiga buraho almost nk'imi twarishatu save kugira ngo savinge abantu to the maximum abo kwecho bakora it is on 20 year program kugira ngo imyaka 20 abantu abaraye bariho amiza gugatabasha so kuko akayitwara resource ya kabiri kuyabuze hati abaturaganise ngo basa kugera ho compartment emwe ahagito gadamu bagatreating gaba agadi bagagitar garia gasaving abantu bitu hati with those promises can we stand kugira ngo tuzuruzing kubasa ntumahamiza tushasha kana karuntu zakatera n'ikinaga. Can you imagine na singa na president witu abo kuba wadinaza kora hansi ya president nubwo yari yo nabukora no wa president kuko she's very close to us kandi nyirakomza amazambara ngo karuka tumanye n'abasi mu nonga no kuruse icyakabiri ikintu cyo bakoze bagatakaruka ibendera barakumanya ngo honorable Ruida ako abantu bambara n'abantu kukinga hata abantu bambara barakoze meeting izo barumubona bashaka mu kikurumwe bazarubaya n'arubaza bucuro kungai barubona abo ya honorable Ruida service delivery ekabashangayo honorable Ruida naga asinzira akagongi argayo akora bare agakora ebero so mbara bampakaru kandi kandi nakuhamiza mu masiyasa akarota nakaruka mani era twagira muri bwambe bindi abantu bambira kujana n'ikinika bandaganise de bakoraganisa umija kwakaru aha wengi abo kuba abo service delivery kandi stangize nkabanyambara umuntu navuze ko independent ubundi hakiri kuko akakuba independent yega yo FDC nshobora nibajya bibiri gushana nimutambara hamwe mwe wareba akura gusa byo FDC Dr. Miriam Matembe ariyo narondera umucyaro kujya mu president ngo agarike fosho umuntu wa FDC yana no movement no FDC na no movement therefore abantu bambara ni mayo muri aba movement aba nimbasha muri daga aba FDC go muramu wa mugende muze rushenye konka bakunda hona Ruida ahwa yabikize ubuhereza yakoze n'amashomero yakoze n'ubuto yakoze bina na plus kandi benda twagitungire kandi confident ngonzayo ntore ngohereza kutwara kandi biri kumwe na betana bana masiyas nyiragambira mu bambara omukashe de hona Ruida abahirumuzi yakora mizi kunomuzi yakora mbuto kunomuzi yakora gazana kunomuzi yazomba bibina byanyu kunomuzi yazomba cyane kanasa kunomuzi nabali bashaba nyambara abatatungabo kandi bakunda dibone Ruida mwene nabe batagira izo bejo biri kuna 5 mukero mukasheshe dibone Ruida umuzigwe then boreholes na nazigambira ho kunaza repairing nyinji munonga zikufa 10 n'izindi supporting amashomero through fundraising through pre-exams ezezi zinkoni bayiza abana bazakora final exams kugira ngo abana bakore practice yana azakora exams zenyine abina amanya kwara approaching ibibuzo no kwara answering kwara ari amashomero ngamwa gundi kuhereza amatego kunywa batijya ushanga ni bahereze mugati reni aruho amakereziya amakanisa ngakwatiriho munonga nabo nimba hereza sente fundraising mbani bakwatire ahabintu bingi amashomera gamwe aronke byamunyonyi primary school rege muri kabonji cyane aronka bahereza amabati
nayombeka nabahereza entunguka egi nkagitandikira muri Rubaya niyo nka kansara wayo district kansara wa Rubaya entunguka nkaza kurana nashanga buzima ebicweke bimwe bitine network kandi nkanyonga umuntu rukubana nakunda gukora aho nabirenza network ebura nchibani nyenda kugambiraho nko muntu tuterera abakozi banje ba directions nachi network ebura narangu okubura network ntiza kumashitukarira nyuma hariho ntunguka hatariho network kandi yoko mtu wajumira hero musiza hero kandi ndeba ngo communication is very important omuri kimwe cyone cyo kubanoza kora wotine communication empurizagana ibintu tibikutambura so iki nakozere narobinga nandika amabaraha nagatwara telecommunications naba handikira nkani mbashabe 70 in fact nkanshabire 30 already bampire hebiri asigire gonga konka eje 70 hezire ngire kuranashanga ngo ekozire chamani number 1 tukatagira ne mobile money omuru Rubaya konka hateru number 2 abana bitwate noshanga nibashomera internet aho kwa masimu gakija umwana nashitamaha ayigura exams ayigura tests ayigura notes yakoraki aha simu nanga computer urangu nashoma abokuba harimo network amiza bugacanda nako nigijira omu ejipira ya service delivery abokuba amizaga okuna nabagambira mizi ngomagara woti na mizi toru so kuna berendiyaho nahura ngo amizi gacanda he gatirwe eshatu indeed eshatu katera yashuma ubushozi gwakoka gwatera etanka eyabire yombekirwe district teyamba abantu babona kumara mezi 10 mu mwaka batine mizi hata bandavu abo kumenya ngo nyosere ni nyamba abantu nyosere ni kwaraza nayikondo nyosere ni barobi njire mpira ya mizi okwe sa ekagonjiye ko yagwengure banyitura mbwe ntati tuyambe okurabiro mbache amanu kuna nakugambire bache amana ba kansara please roid up tuyambe twafu kinakozire ezente zinabire nimbagabira nimbahereza burugombora enumi burugombora nkanzigizeho balance ganyineho balance enumizanje nkishatu nazuguza najenda nakora mizago abantu bashemerera abantu batunga miza kandi kirungi nahata mizago ndakiraninga tugine shonga yona wewe no kushaba kugira ngo nacho calamities zitagaruka kubaho umushozi ukagaruka kukazitera kandi kagaruka konkeje ni manguranga naza kuchitaho umukono amiza gugaguma izina ndi Kakuru Peterson Royeruka chairman wa Rwanda Town Council kandi rizoba turiyaha tuyija kwa mchara Honorable Roida kandi ukongera kumwonkarejinga no kongera kugamba ubundi byabasize gukora na munongo mugomborera yitu nke ya Rwanda Town Council hari ibintu byatire hengaro kandi ibintu byamba abantu bona icyo kurebera akatuhereze nimi yagereza abantu barwanya mahembe bona ukugetaga enimi yegereye serving kandi already enimi yejo yatuhire enyena zizaze nini mwene ikigende cyacu cyo kwindura ente zitu zikarwa mu class zezo zikazo mu nungi ya production twasa kutunga matemenyi icyo ne kintu kikuru aha ku empowering abantu na no kubiha mu mbera ubonde yibarumu bakazumu yahigura icyo kubanza production kwe kubaho abantu nibija kugira kibato umusha so bikwaterera nabyo ubwiga abiyorekerera mu ikindi
ageze kwata amashonga y'amizi kashari tuninga shurwanya mahembe ni turiyo mu cheke water stress so amazing production kana naga domestic bakatimbera amizi project yiteka kuri ngaba kagitimba amizi gakanya so turiyo tutunga hano kutimba bakagagita amizi ago gakasapura ngaba ndamunonga kumagaba at the same time project ya mabere to agurutundire ikane serving abantu bake so bakaje extending amizi ago bagatekamo emfreje bagondeza gazi mbyaro ebiringira higa bigari so go numuri mu mahanga shayo nambaga commissioning gatandika gukora kandi abantu bambaga production abantu bagira irrigation abantu bahinje bagire batunja kasente ka buri zoba kandi kiri so n'umushana yabakwimba ku ngo ari mutanda abantu bijya kwanda produce so what we need now no kongera kushomesa abantu tukabagambira bakahinga bihingwa ebi nakatari at the same time ibina kasente bakagira ibikuriye kumara bakagera n'enshaji yo kutwara umukatari bakiha musende bakakora amakagawe korabera umukushomesa abana no kweriberaje bakatunga amagara marungi bakagera amakamarongi ense tukagira okwesinza ikintu kintu kikurito nkabebembeze ntikikunde iki on top of that abenaza no communities akora abantu boholes za breaking down beyond repair abantu bakwenda babasa so those major repairs abenaja chandolinga tamuka senteke nongo mashomero hari abana bingi so abantu batambara iyo kureberaho beroho we have worked with her kandi chini across nabibembeza umuntu uri kubasa kwikabembeza batahibe natekwa gukora icyo kubanza naba natunga information kuma ibisasa z'abantu akwa bembeza abo nabakojwe icya kabiri n'umunywana wabo batagana ikibagamba kana cyura akwatwaho abishyikiriza so ogumara magukozere ari na cancer wa district we gombora nkayazo magombora ganda gari ya heru so change kwereza kugera ngo kwiya kutungumshaka zo mparame ntireba ngo haro binge byakoza gukora so we are very much optimistic ngo kwaraze bijya kunga cyangwa ngabambara tuzaganye bamwe icyo kweberaho ine n'ikindi gusimira abantu bakari bakari bamwira karuki yakwata fraga y'ikibina so tumatka hata no kumushagara tukamuze nyuma icyakozwe mu cyame tukikore na munonga kitereze kitindisa agira ubururu rwingi kugitera no kutara MZA umuntu yakoze bamana ministerial position aje tworebe so no kushemerwa kwingi nsima abantu aba mahagire abakutambara nawe kandi nsima na institutions nsima judiciary nsima electoral commission ahawa ebibe bamutaho ebembagamba ebitine mutwe na kibuno ebibusiness kugira ngo bakazambare babareba ngo she is the right person even benda byine so she qualifies mwe n'abantu tungera kubahumuruza ngo bibe imbagamba electoral commission ikabinga petition z'abantu wabo abine byendero byabo bari selfish nuko kwasa kucyeta yagaraka na koti iyo muka yabinga ki okutombuita kwabo mwe hati turije byangu tukarabo mwako tukurgombero bukuru tuzo mwaka musya abantu bastandinge farm tungire kuronda karumsa ndibirizo tukore icyo hanga kwe ako tukora abantu bakora hanga ntinda tuzobasimi kora tukire twakora nawe hanga nashe bakwana n'abantu babarundi bagire ibyo ayo nje komane agenda ze kora abanyagashari kandi akora n'ibintu binyi nangwe cyanyeba akita leaders bona abitungura byona babashomeza baborientinga bagira okushomeza barabiro mbintu binyi uko bakubasa gukora bakayempowering akonto jangu ni umwe bemeza oti ndio yini tukubasa kwemera abantu ugire gukora ebikorentasi cyo kurebera cy'abandi ibintu bigendo mibi so we are very grateful tukuzo mu akamusi atushemerirwe ahabwe byenyime y'ibiturebere tukwakivinga singe mshango yo niba kutahira gishonize kagumuzamo n'abantu bakatobura tukasinga tunebendera zitu so nshabangu mukamatwireza amana ateno bwenge and above all tukumukundura umucyaro ugu n'ubuteka n'ubarana bagamba bengi takagarikire muko y'ubuntu tukarga amara mukajya kandi twiti yashwaza discipline n'ikindi kikuru so nshabana abantu reka tuyeje mu tumaye kutura umusosera kandi n'ubutarangizo mu byo kwesimba eti kuba fanfe utatungire cyo kubaho abantu bakasikarwa ibokaze kuri mu ntebo abantu bakagera bizubanse ntwenda tugumeho as you move on
n'abantu abakukoratire bagenda mu mijo akaruraka ningashi okukwesimba kukarujira habite binakoze rero baya nka kansara ni kansara yankoze reke nakore abantu nibareba abandi babireba so cyabireho aba bachairman ukuna kugambira bakija bashobore babirinde ngukole orabantu nabikora kuna bikoze bashimire bishi katubira tugira ngo nibaza kugira biti konka kawabigora mwenshi nubasa kwikizo katubera MP of course mbeshi ukayanga tukubasa no hata kwenda mbabe MP kanye nicereza nagisimba kandi ubunyesimba bandaganisa bija kugira bata kumpagira unsupporting kandi ndidi ba supporting jiri bachama nabinji abinji mwe nabinji nibampagira ni gonyine niko kwamo gonyine abo kubabanyina kandi nibo bonka abo kwika abantu baba bakwebembera bakabagambira Roida akatukorera ikintu mu kireba ibyo Roida akozere nibyegambira so muhereza karuru mu mushajike azo mu parliament kwara yashikire yunaje kutukorera kurenga kwa so nyenda kubasimbira kimwe abo kuba barambe mukire ba supportingire akaruru ninkareba karuho abukoba akumgongo ndash primaries azinjira higuru munonga na 64%. So nitekateka kurujiro kuba kundaganisa nitekateka ati ninza kuhamuka 80%. Abo kuba banyine bandiremu kandi beraganisize kunshajika ebugambwa first of all politics nukweziri umuntu nakureba akugambira ati ejini siringi ariyo nakoreka flow akugambira ni siringi kandi siringi kurangura kuri ya higo so echecho nyewe nkachumanya na mangu politics nukweziri umuntu nakusigenzuro kwenda ngo abatezi bakaruru bakuruge babe niwe bakahereza konke chinkundira abanyambara abanyakashani betegerize bino bwenje nibamanya kwahura nibamanya kutanisa nibamanya kirungi nekibi nuboje kagambe kiroido kagambe kiroida tarashomire taradizirata bo ekikuru number 1 nibende kuhereza obanka shomera South Africa obanka shomera London obanka shomera nichizoba nicyankahi bo ekikuru nibende buhereza kore washomire ebyebyo ni technicalities za electoral commission ni byebyo bakuba nibendayo konka ekikuru nibende omuntu ori kubukora ebyo bakugamba ebishuba babitaha babirete babitaha ati nkanywe kumenya ngo ngashoma orukumangonga shoma P1 najiheza nagumiza mu mpaka ahina ajwarire masters degree wayemeruka cyangwa ndatarashomire echo mashimwe ncinyi yaho ki kurebera ngo tinde nangwa kura ngurida yasiba tabya mere yararatabya mere ninga yakoha ninga yabaha amagufa ninga yazagamba yabura kugamba ninga no those challenges nyowe tine ekizinkwatire kandi tizine nakace ekizakubasa kunyihaho nyera kubata abantu so mwaka ubire challenges nyingi aho kuba twaguheza erizoba gwaho kandi ndakushasha nabo abaferi babantu babo bambi mukama bahomizeje arabagura mu accident arabadizire bata konkito abacuruho nyenda ngutume tusimira hanga ahabwe byaturabizemu kandi nebyariyo naza kutukozesa umwako gomusya ningubendeza je gubogwihorere gubogo
obusinge gubugo obusinguzi gubaletere sente gubaletere buri kimwe ekibakubasa kuba nibetaaga kandi bahereze MP omurungi obakweta Honorable Roida Muhembura bikwendera bumizemu mbasime abo bushaji cyo kuba nimumpereza naniyo kumferdi okumukunyakiraje okumukunyoreka rukundo manye ngo ejo rukundo nza kukinyoreka na mu box mukutera president yo Museveni hamwe nanyi karo simera kimwe coordinators banje bona abakozi banje bona ku department zona abanyamuzari bona emukago yona omwami wanje omukundwa ogotinjira kimugamba kuyaho nimbendeza umwaka mushya murungi ogwihorera hamwe n'akaruhuko businge obutumwa bundi bwa muhero no kubiza ngo batakayebwa kwakira ubukonji bwabo bukuterera akaruru uje wacha manero si one no kuzayo ukapikinga ukakakira ukakabika je 2015 ukagenda nacho kwa polling station bakashoma izina ryawe ukatera akaruru kawe ukata kandi mbasha bamwijo mbwinji mutakagira ngo Roida yasingire ngukatureke kuzayo mutakagira ngo president Museveni yakisingire ngukatu mugende mutera akaruru tukabaleje tusingeje tuzo mu parliament je ebyo nanagamba abwaranga nyanga lyanje otaferwa muzano wa kushororu kurugomba Kigazi Universal Actors nokora cha burka eyine bizibu konga shi wabigonjorota eyabana bakwana ni kabandi bitu obwatuma umutabano wawe ngo ashishe fike yabangi niyo ko marota sisiro wanje ni okuna kore niyo kona kwa tokareba abantu n'abakazi babiri nasigonje yakete nende bezimu akura mutebe abandi binabakazi munani baryaho batereye kine nyonyine tubiri kushorya borotere ndu owakuchororu nuko muzano ogwota shime kuba noferwa ahabo kuba nugutwegesa binji nugo bagoroho rwo kubanza no rwa kabiri shahe mwezo mwabasyo kandi gwisha kugaruka mu rwa gashatu no rwa kana shahi komeza mwabasyo ini nikakutumira ngo mfachora mwana
yongeni kwa ajili mzee bakaba mrengo mtoke tenga kama ndio kama ndio kudaferwa rutabajuka n'ibyafayo omuzano musya obusasi bw'omukazi omuzano ogu nigwegyesa ebintu ebikwasira aha maka n'okuwakubasa kurwanisa okutuntuzibwa okuhereza n'ebitiinisa omu bashwerine hamwe n'ebindi bingi ebituri kubugana omu maka gaitu n'omukazi bambi ari omukazi ari kunuuka ekyayi Barakuriya. takuzaga kasho omukyeka gw'abajenyani ukoraho ki Nanya ninkuze cyakuyamura maze shani ki. Ende nashamaho ko na leta akaceka nakataho nabyama nakora umushango. iwe shositama mukyeka ugaruka usitamena ntebe Kireka nonda kufota rwiriwe. omuzano ogu niguba guruhobo rwa mukana na Sunday shaisha z'ekiro kandi gwija kugaruka mu rwo kubanza n'orwa kabiri shaha mwenda n'ekicweka zihangwe This is AFCON, my friend. Everything is a competition. Everything. Get your DSTV decoder today and be part of the AFCON family meeting from 21st December to 18th January for just 25,000 shillings on Super Sport. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100 *0# and stand a chance to win a free trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. One meeting, a global audience, on multiple TV and radio stations with worldwide impact. 31st of December, throughout the world, we're going to make a major and it's going to be big. So prepare for it. Plan for it. Prepare for it. We're going to make a huge outreach throughout the world. It's important. It's necessary. We have to do it. Join Christ Embassy for the New Year's Eve service with Pastor Chris, showing live on this station. It's going to be an extraordinary meeting you don't want to miss. For more information, kindly use the details now shown on your screen. God bless you.